bazar thlir tu te chibai ule voin hi September ni somni pathum sang ni somni pani zirtop ni ani a voin chu Russia le Ukraine lam kan hoile thungdon ani kuin February thla khan Russia chon aram then Ukraine chu arun thut maya Ukraine mi pui nu naw poi seilo tam takte chu hlawin an tlan chi a makta doi telin an chen na in le lo an tlan sana Ukraine rama ramdang mi omte po an ma ni rama an tlan ho chuma Russia sipai te chuan ma an son duaya Ukraine ram khopui sang atloma Russia sipai ten an hne chua US le athurol puiten Ukraine chu ral thuam le an mamo sang pe in an han pui ve ta taka tuna chon Russia sipai te an tol hnung duai tamaya Ukraine sipai te chuan Russia in achu sakto khopui te an la le a Russia President Vladimir Putin chu atal buaina satoni Putin a chuan Russia ram sipai ti chak thar le na turin rom han da thar adwang ta wai maya Russia ram mi pui te hena thu soin khothlang ramin an pui Ukraine ram awangin Russia ram chu din hun hlawom taka ding me kani atia Russia ram ta na ral beitur ral do thiam mi nuai thum vel sipaya lak thar atum thule hengzinga hian an rama reserve police tanglai te sipai le police training engkim zir chuak to pension to kumsomruk chunglam te po sipai tur hian ko ani don ti apuanga chu mai chu ni lovin sipai training nei turin mihring makta doi somni panga chu ko li ani don ti apuang boka Putin mai ba ka Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan heng sipai tan luitir te hi chu Ukraine na indona kaltir an ni lawang ti an soi thungani hei mai hi ni lawa Putin a chuan Russia chu nuclear ral thuam mai ba ka tunlai ral thuam changkang berber neito ram teral thuam ai po changkang enge mozata nei thule an ram himna turan ni chuan engral thuam ma an mangse don lo ti te asoi boka Putin a hi amang ang takzet to ni in alang Russia hian tuntrum hi aram mi te sipaya atan luitir vai khatna anilawa sakha chakwa somriat chopo khan Afghanistan ram indona te anua Chechnya le North Caucasus sa indona te po sipaya ko uli sang enge mozat chu atir luya training mu malan nei man lo wangin heng sipai tan luitir tam tak hi an thi tarenga tun a hian Ukraine ne na anin rina kilometer sang khat zeta thui chu ven him angai wangin Russia hian sipai mamo bel me kani ani na taka chon Russia hian sipai anga a sipai nga lama chon Ukraine tan han ne chi ruala ni lova ma se Ukraine hi khothlang ram somthum chuang in an puya wangin tunlai thiam na tharle ral thuam thaberber nen Russia an dole da an din hmuna in thlau tamia lo mai ani atira khan Russia hin Ukraine ram ria hian sipai noi khale sing ko zet ada chuba ka Donbas biela Russia tantu silai keng helpol Ukraine sipai do chak zek sang enge mozat an lo sa boka chu mai chu ni lewin Russia hian hlo thatak tak pek tiamin Siberia le Caucasus vela thalai rol tam tak chu sipaya ala te boka hengzing a hian chechen helpol indo thiam sa an lut tel trawa Russia hian an chakpui na sa ani Russia hian sipai pa ngai raldo theichin hi makta doi khatvel ania chu mai ba ka sipai ni ve tho raldo lova sipai te mamo ji sang ngai tu nuai ko vel ani boka thamasa khan President Putin hian sipai nuai khat sing thum sang sari lak bel na tur thupe ka ming aziak bok ani Russia in run ma khan Ukraine hian sipai raldo thei nuai khat sing ko sang ruk le zaruk vel ania mase Russia in run nu khan Ukraine chuan an ram chan tura pen chuak ngam thalai te chu sipaya alak bel chura soito angin khothlang ram ral thuam nei thazok le thiamna nei sang jok te chuan Ukraine hi an pui ta bok nen Ukraine sipai te chuan Ukraine ram mar lam Kharkiv biala Russia sipai te an han nor taka Russia an tom tok tamai ni Russia Defense Minister Sergei Shoigu chuan Ukraine uara hian an sipai sanga zakwa somthum pasari an thito ti apuanga ma se khothlang lamram te chuan Ukraine uara hian Russia sipai sing ni le sanga tel chu an thito ang an tia Ukraine phei chuan singa chu an thito ang an ti hialani Russia hian abe sei lo dewa Ukraine sipai an tran thei tak viawa wang hian
an ram tan in atang mek te po ral beitura chhorlui mai atum hial to an tia sangha zakwa somsari pakwa tanga sangha zakwa somriat pakwa kungsom chunga Afghanistan ramatwal chung in donda khan Russia hian sipai singkhale sanga vel a hlowa kumin February thla tanga Ukraine a sipai hlo hi Russia Defense Minister soi hi adik po ni tate reng se anin hlo hnem to lutuka United Kingdom mithiam te soidan phei chuan Russia sipai thita zinga sang chuang hi sipai thaber ber special force le pilot baka nuchui konga mithiam berber te anne wangin Russia hi atal boi ta viawani anti Putin a hian Ukraine rama anin do na chu khthlang ram NATO a tel ram te ne na in do na ni thu soi zela Ukraine phena omchunga khthlang ram ten Russia ram an do zel chu mu mai the ni lo thu soin thok le khata mitam tak thi pui the ral thum hla kan neya kan ral thum then khat phe hi chu NATO ram te ral thum maya changkang le tun lai ni ti in hei hi in soi thaina ni lo thu dikani atibok Ukraine do na hian Russia hian missile changkang long range hypersonic missile darkar khata kilometer sang ruk zeta chakathlok theite pu amang to a ma se sipai lam mithiam te chuan hei hian Ukraine wara hian danglam na a thlen lem lo an ti thunga Russia ina sipai a thuam thamek hian Russia chaklo zia alan tirani antia Netherlands Prime Minister Mark Rutte chuan Putin an sipai thuam thata tumna hian amang an to zia alan tirani atia nuclear ral thuam a soi ve zia hi ama point kan hre pho to ani ti in Russia hian nuclear ral thuam man arin lo thu soya hei hi khothlang lam ram hroi tu tamber ngai dan poni khothlang lam media te chon Russia President Vladimir Putin an sipai lak luya tum thu pon nu hian Russia rama chon boina na sataka choka sipai atang du lo mi pa puitling te chu an ram thenu ma an tlan cheme ka ni antia Georgia ram nena anin rina phei chuan Russia ram tlan chet san tum te hi mail engemaw zata thui motorin anin tlar antia Georgia rama hian Russia mi te hi visa ngai lovin an lut theya hemia wanghen tlan chet tum te hian an pan na sa hle antia visa ngai na Finland rama po engemaw zat chu an tlan che thowa thlona hmanga Istanbul Belgrade le Dubai pantum antama wangin thlona ticket man po atona sa hle antibok heti lai hian Russia ram news agency TASS chuan khothlang lam media te thu chu hi dik tok lo ti anta lang ve thunga Russia President thupuang tu Dmitry Peskov chuan Russia reserve sipai le san moi thum te chu ral do na mun an tir don ti soin anni hi Ukraine ram ria tir anni main training thatak pek vek ani don ti asoya sipaya tangrual sipaya lak lui tur te chu Russia ram nisa ami te niri lovin Russia in Ukraine ram alak china om te chau anni don ti asoi thunga heng mi te po hi indo na huna tir ani don lo ti asoi bok Russia ram Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Ukraine laka special military operation nei atul la chan hi kan soi photo a tuna hian khothlang ram ten Ukraine ram manga Russia ram himna ti chiat an tum zia chu alang chiang le zol to a ma se hei hi kan thlen tir don lo ani ati Lavrov chuan kumrei lo te liam ta khan Ukraine hian Ukraine rama Russia mi Russia tong mang te chuna sataka bein Ukraine atanga Russia tong pai bo tumin ma ala a Ukraine rama Russia tong mang omna biela education law te language law te siamin unstate language a Ukrainian an man luitir boka hei hi Russia mi te le Russia tong mang te mu sit na le nek chem na ni atiani heti la hian Moscow Times chuan Russia President in civil mi te sipaya tan luitir tuma malak na hi atak takania mi engemaw zat an tlan chia ti po hi adik ti ata lang ve thunga Putin an sipai lak tharatum thu apuan atanga Dhaka somni le pali chung khan reserve sipai sing khat chu sipai zia lun ni man to a Russia ram ho tu te puan angin bituk chin oma sipai lak thar ani lova Russia ram hun sang sanga thalai sipai tang rual te chu sipai tang tura intiam na lekha an pe mi mai ni an soya Russia sipai official te chu khorang sanga intina kalkualin sipaya tan lui tir tur mi pa an zongkual an tibok Russia rama Ukraine do du lo pol te chuan Putin a sipai lag lui na an do thu an puanga khosang sanga an du lo nan lan tir meka heng mi te zinga mi
mi sang khat chuang chu Russia sipai ten an man to bok ani hetianga Russia ramin an ram sipai thuam chaka sipai lak bel na mobilization anei hi kumsang hajakwa somli pakhata natji ten Soviet Union an run nuwa an voi khat nei le na chi ania tunkar ni lai ni ma jong khachuan Russia hian Ukraine ram an run na hi indona ti in asoi ngai lova an ram sipai ten ti tur big in tuka ma an lak na special military operation ani thu an soi thina ma se tuna chuan indona tak tak angin angai to ti atilanga chumai ba ka chuan Russia sipai te an tloma anin dai to lova Russia hian sipai mamo bel to ti hi achiang hle bok ani Russia hian sipai lak bel ma se tun maya chuan indona hmuna heng sipai ta na lak thar te hi an tir ngal mai arin hamlo ni in Moscow Times chuan atar langa Russia rama hian mi pa kumsom pari ta tanga kumsom ni pasari te chu sipaya an tang zui du lawani po in kum khattal sipaya an tran ngei ngei angaya tuna mi pa kumsom thum chunglam te chu sipai training engemaw berzil chuak to ani deuh veka Russia hian indona lian tham an ma chon huna po sipaya kum khat training to sang tam tak anei chuan an tangkai puidon tia nge nge ya kum khat sipaya tran ngai tura dan an siam chu tuna hian man tangkai an tumani sipai lam mi thiam te chuan Russia hian Ukraine dongna hian anor tu ni atum ri lova inso nge tumin ma lamai chau nia an ngai ani hetila hian US President Louis Donald Trump chuan Ukraine le Russia inkara boina hian indo pui pathumna a thlen mayang ti a hlo om thu asoya ama social media platform Truth Social a chuan Joe Biden a sarkar soi selin ka soi photo thin angin he boina hian khovel huap indo pui a chok chuak the ani atia Joe Biden a sarkar in Ukraine puina na dollar tluk le ding on tam tak a sen na chuan helai bial boina hi atipun nun mai mai ani atibok bazari lo thlir wangin kan lawme